yakunze foromaje yemwe itandukanye n'iminwa yakunze ibijumba apo ducubibona heraba mbona nkutagatoye ariko umukobwa yakunze ibijumba twenze ubona ibivera verine amasimeji umbiriza twamatuganira cyane gose amasimeji ku umubano profinance umubano papa nagize ukuru tugiruka ikintu nkundira bagwiza tungana kigareye adugije kuboko nashikana kurago muzika urakerewe umuhiga ryosha urubanza abantu bagatwega imbavu zigashuha urakerewe mu modehate yaryosha ibirori akagukorera urubanza nibagirwa abatumire bagataha biyongeye iminsi yo kubaho ntuhangayike rondera Interforce Comedian umumodehate abica bigacika mu mamanza haba iz'ubugeni mariage izo gukwa dot gutwikurura n'izindi mbazo zitandukanye zaba iz'amashyirahamwe cyangwa abantu ku giti cyabo wifuza nawe urubanza rw'amateka ntiwitinye ibiciro ntibivuna rondera Interforce Comedian kuri nimero za telefone zikurikira guteranya amajana 257 61 98 53 25 ni nazo za WhatsApp. Mwaragize imanza mugabo sizi mwararonse abaryoshya imanza mugabo si Interforce Comedian, you the best. tubibutsa n'umwe makomedia bakunda gufungura cyane twagirize amasimensi baca bamuteruye igihugu cyaruka kurungika umuririmbyi muri Tanzania
kubiri ubiriza siri nyumba ubiriza tora ukakana umuke hanyuma nawe uzobona yuko nenda kintu guserukiye wowe yamuserukiye igihugu none cyane bari ku itabi rya Kone Boy urahuma ngomba ndakugature n'abatungu basare nawe satani yobatitwa bakagenda na bibiri y'amakantike uyu munsi sisira muri ingo hakubereye abayide fose hakakubera abasare ba esanisi umwaririmba agacaminura mu mugongo ukabona umuhimini hakubereye fisurabe mutima umugabo w'intwari koko mutima ari umugabo w'intwari koko uratanguye guhotora ibyo turashaka umuhungu sinzi kubiki hasi kuri uyu singo cyane ubiriza muturengarenga tutagira amavuta genda batapanga bose twatemeranye genda batepere nice nabo ndatuye gatatu ngo pya genda batapakewe muri ingora y'ibivent jewe ndagusorore brochette ni pya ubiriza ubu nta n'ibindi ntwaririce indugumba y'umu ex wanje ntabwo ibintu bwira si bya bintu by'amarengarenga bucoborotse singenza utwaririce ntabonye nta n'ibindi ndaga kudatwaririce basiri kugira ngo wadukajya kurondera ukumbwira ngo tishagara kuri bankobu inoti ubiriza abahungu bose twagendanye nimba hano murimwo nibo shaka nta n'ikindi nabo nyine nibo twaririce kirimo gusa nta n'ikindi abari hafi banyegereye munsi hano ndabakeneye nta n'ikindi shaka tora erega urantunganiriza ndagutunganiriza mu biki urantunganiriza ndagutunganiriza mu biki webuze ntabibona muze ubu rero twahinduye twahinduye cyo kutakutemera shuri bisige byose by'umuryango era mudari mukora wawe na wewe wikera mugazo wali babiri bari baje bari baje gute twaje gute kutantunganiriza wifuza inkuru yose ufiriza cyangwa nta bintu usigurira ibiteramo byuguruwe kuri mbare muhago ukeneye rero jewe nkeneye ibyo mutanga byose yasize ushirira aha none uyaza muri parasera agurishije rero uretse wowe wafashe umugi mudango nshaka ko ari ewe uramukoma muturabaza rero umugore wawe umukeke sibyo arabika rusugunde ari mwebwe uhera mu nyondo yawe aha ni muri abo iyi ndayitumye umunsi ubiriza mbega tunombi ziyomifise nobagishije uramaze mu wamu urabona icyo mbwira waba usawe cisha urabivuga ko umugabo simbwa sikundesha subiramiza mu kutuza muti iki cyera kwe kutambana gahari umurika n'uwangurukanye n'amukubita twagurukanye muzeje turaheza reka ndayirunda turaheza reka kugiye ko duheza ubiriza muze bigenda gute kugira ngo ugurishe kanseri akabeshya izo mbereye kuyumvisha ni iki kuri kutaka jana manzu bigenda gute kugira ngo ugurishe tugiye kristo ukikiri tuwe tugiye kristo jana kuze yuko bare nayo rubiga kuri bankobu no
Selima. Jom kami. Itandukanye n'iminwa yakunze ikibijumba apo ducubibona hera mbona nkutagatoye ariko umukobwa yakunze ibijumba twenze ubona ibivera verine amasimeji mbiriza twamatuganira cyane gose amasimeji ku umubano profinance umubano papa ndagize uko tugiruka ikintu mundira bakweza tungana kijarere adugije kuboko nashikana kurago muzika ujya indege iraryoshe kurusha bajaji kuko nta dodanereye urumva rero indege irikiragenda mu kirere ariko bita amasekuru sukuru irikiragira uku wari ibigori bibisi ucugomba kujya twatugira ngo alo bameze gute akamaro ka pasteke rero abantu benshi bararondera akamaro ka pasteke bakakabura ariko cyo mukabaza abamama babashene mariye mu gatondo utembeye akazuba katse usanga mama turabayani kuyagumaza n'amazi ngo jojo atamana bafise abana turakomera mashi baratahura akamaro ka pasteke mbiriza muri primere narigeze kugivyema bikaranze maze kugivyema caricara enfant umukobwa twigana twicarana enfant acarambira ngo nshaka kuvuga cyangwa gatsinda kugurira ibombo y'ifireme n'itwataha icyo gihe hari ubwoko bw'amabazi bitwa Jojo Maraya iyo Jojo turiko turayiga twayiteraniriza turi nk'abana 10 umwe agahekenya agaheza agahura ko icyo gihe nta bicegenya byari bihariye ano cewe ni mu mwigisha arabaza ati kimanje le khaliko umwigisha avuga ati arabuze uwiyerekana umwigisha afata decision yo gutemberera ku umwe wese amotereza asise kuri je ukuboko cyamaze ndakudomeka muri byapyapya amaze gushika kuri je wamata navuga ngo yewe ni yari yema yari yamapyapya ara ikomera mashi abantu bo muri
wasiri bakomera amashi umiriza wasiri bafise amanifleso menshi cyane rwose umiriza urashaka kuri kuratembera n'akantu kavuga ati ngaca kubikuza baca bahema ushubuga muri wasiri akamubwira amen meze gute abashibeshi kuri Yesu bari ngumanda mugarukako niwe muntu wa mbere agupaka gushira ku mustari akagurisha ipantaro yambawe batanu n'abashimwa ukayigura bakagurisha shashi abashibeshi kuri Yesu bari umiriza tukomera amashiterike darike duzibiganza umiriza rero ndahejeje sitakubarambira kubera ngaha hariho mukuru wanje Elde Force umasura mu president tukomera amashi ariko kuva mvuye muri Kampala nta kintu na kimwe nigeze ndabanzanira sivyo uko muri ngaha mwese fagitire yanyu baca bayizana kira muntu nawe zitatu mu mahera yanyu